After Happy New Year, kuthiwa sesithokozelele ukuthi uJesu uyeza masinyane. Yikwivision yethu esithi thina siholwa lizulu. Siholwa yini? Lizulu. Lo munye wafika kimi wathi yena, conference leyi igcwele abantu bakodumo kumele siyipende black and white. Ngabona ukuthi ulahlekile kakhulu lo muntu. Conference leyi igcwele abantu bakosulu kumele siyipende ngombala wesulu. Hathi abantu bakodumo angicela ihamba lami yini. I-conference yezulu aso conference yakodumo kwenziwa izinto zakodumo. Kulabanye abantu abathatha ibandla balifaka esikhwameni baliphokothele. Ngenxa yokuthi ukhethiwe ngasona leso sikhathi. Ibandla lithwale nzima sengazathi ngelanga kibo. Leli ibandla ngelakosulu lithunganyelwa lizulu lithunganyelwa ngumuntu. Ungenza imistake yokubona umuntu uzakhutha izulu ngoba liholwa lizulu ngokwalo. Izulu yilo elihola ibandla leli. Ngakho-ke mhlobo wami othandekayo, ngicela ukubana ungakhuthi ukubona uJesu. Ungakhuthi ukubona uJesu usubona abantu. Fisa ukubona uJesu. Yiyo eqhakathekileyo. Ngizwile ukubana lapha eCountry Park sithe thina phezulu kwevision yethu. Sithe lo mnyaka sithe thina marathon 2026. Marathon kayifana nesprint. Iyafana nesprint. Marathon ifuna ukuthi kube le-endurance. Ungasuka ngespeed sesprint laphayana usiyafika laphana usuwele phansi. Kodwa abakwazi ukugijima kahle marathon bayakwazi ukuthi kumele kuqale kulungiselele. Kulungiselele kulomunye umakhelwane wethu ngale unjayele ukuwina ama-medal athile. Xa sizafika kumarathon i-race ezaba khona usekhulile sibili. One day ukubophela ithaya la azibophele lapha ngethaya. Kuyakule ithaya likugijima ngemva kwakhe. Xa igijima uyabe edonsa amathaya ngoba ulungiselela ukuba ayetshaya intaba. Thina silungiselela ukuthaya intaba athi ekupheleni kuka-2026 ekupheleni kwalo umhlaba. Ngakho-ke le marathon esingena kiyo kuzadinga amanye amadoda ake abophele amathaya ngoba lapho esilungiselela ukuya khona kuqakathekile kakhulu. Mina ngingedwa sangasongeyina kumele sipractice-ela ukuya ekhaya ezulwini. Encwadini kaMateyu isahluko ngesika-13 esincinyane no-16 no-17. Kepha abusisiwe amehlo enu ngoba ebona nendlebe zenu ngoba zisizwa. Ngoba ngiqinisile ngithi kini banengi abaprofethi namadoda alungileyo alangazelela ukubona lokhu elikubonayo kepha abakubonanga, nokuzwa lokhu elikuzwayo kepha abakuzwanga. Baba wethu osezulwini, manihlonitshwe lidunyiswe elakho igama. Siyabonga namhlanje kuseni ukuba usilethile kuyona le indawo ukuba usithume siphelelise umjaho osibeke kuwo marathon 2026 ukufuka ngamandla ngoba lapho esesisiya khona sekuseduzane kunalapho esivela khona. Sisize ngegama likaKristu Jesu ukuba sivikelele ukubambisisa umgomo omkhulu osinikeze wona ukuba sibe zindlalifa embusweni. Kwelihle igama lomfelo uJesu siyakhuleka. Amen. Ngokukhangela indaba yethu eka-marathon 2026 ngikhethe ukuba ngendlela eqhakathekileyo ngifake isihloko esithi sona crown. Asimnandi isihloko sethu. Sithini? Crown. Nginezinto ezintathu engizathanda ukubana ngabelane nathi. Esandleni sami lapha ngiphethe isihluthulelo esizasitshengisa ukuba umqhele siluthole kanjani. Ngiphethe ilizwi likaThixo eliphefumulelwe ngumoya oyingcwele. Isolo siza kugcina ikhatshana lale incwadi
kepha incwadi iza kugcina ukhathana lesono. Kasiyiphelisiseni kakahle ngokuba kuyo yodwa incwadi eza kusitshengisa indlela yokuba sithole kanjani umqhele ongabuniyo. Inhloko yethu yendaba njengalokhu sengithilo namhlanje ekuseni ithini? Dry. Ngile ncijo emithathu bese ngisiya hlala phansi. Inhloko yethu yendaba iqakatheke kakhulu ngoba siku-marathon 2026. Imarathon eqakathekileyo uJehova asibekele yona. Imicijo yethu mingaki? Mingaki imicijo? Lithathu. Lokhu kuncedisa ukuthi nxa usisiye ungezwa ngisithi 2 sokusele 1. Ngezwa ngisithi 1 sokusele 3. Ngezwa ngisithi 1 sokusele 2. Ngezwa ngisithi 3 isikwazi sisitshayisa. Zafunda encwadini yokuqina yeBhayibheli. Incwadi yokuqina yeBhayibheli ngubani ke nje? Njengoba siku-marathon yani ke nje le marathon yokuqina, marathon yokuqina. So kumele sifunde incwadi yakhe yokuqina eyanotshwa ngumpostoli wokuqina ukuba aphile. Umpostoli uJohane umpostoli wokuqina ukuba abone impilo. Wafa ngendlela afa ngayo. Nguye esizafunda incwadi kaThixo sichasiselwa indaba yomjaho ngendlela eqhakathekileyo. Ngizafunda enhliziyweni yale incwadi yokuqina. Enhliziyweni, the heart of this book. Inhliziyo yale ibhuku inendinyana ezintathu. Kodwa ngizafunda indinyana eyodwa. Inendinyana ezintathu. Indinyana ka-10, nendinyana ka-11, nendinyana ka-12. Kodwa mina ngizafunda indinyana ka-11 kusahluko ngesika-12. Indinyana ka-11 kusahluko ngesika-12. Selifikile? Indinyana ka-11 isahluko ngesika-12. Indinyana ka-11 kusahluko ngesika-12. Uma ibandla selifikile lithi amen. Banqoba ngegazi lewundlu nangelizwi lobufakazi babo. Kabazithandanga impilo zabo kwaze kwaba sekufeni. Inkosi busise ukufunda kwelizwi layo. Mathathu amabala aqhakathekileyo asincedisa ukuba sithole umqhele akuyona leyi indinyana. iBhayibheli lapha lithi lona banqoba ngesinye indlela bahle baphiwa i-crown. So sifuna ukuthi sihambe nayo indaba yomqhele ukuthi kuyini okwenza ukuba bathole umqhele. Sihamba songeni na? Sisongeni na? Kuyini okwenza ukubana bathole umqhele? Okokuqala iBhayibheli ithi lona banqoba ngani? Come on, talk to me. Banqoba ngani? Ngegazi. Hallelujah. Kabanqobanga ngenye indlela. Banqoba ngegazi. Nalokhu ngikubona ngani kulamandla kakhulu. Ngoba kulabanye abanqoba ngentela. Banqoba, bayanqoba ngentela. Ubona ukuba ku-church board kube nzima kanti uyabe lokhu eyidlalisa esikhwameni sakhe ukuze bamesabe. Kodwa laba abanqobayo banqoba ngegazi. Babeholwa ligazi. Igazi yilo elalithungamela. Bona besemuva bathi lapho okulomzila wegazi yikho esizahamba khona. Kasisoze sihambe ngenye indlela. Thina sizakuma ngomzila wegazi. Kasisoze sibe ngomzila wokwesatshwa. Kasisoze sibe ngomzila wokuqhuqwa. Kasisoze sibe ngomzila wokukhethwa. Banqoba ngegazi. Mina nginegazi. Sihamba sonke nina ngezinye indlela bananzelela ukuqakatheka kwegazi.
ngithanda inkondlo. So ke ngikwenze kube inkondlo. So okwenza ukuthi banqobe ngizadinga amabala alabo banqoba ngecross. Igazi elalichitheka emnqamlezweni yilo elamenza banqobe. Bathi benanzelela ukubana igazi la igugika liyagezisisa lilamandla ukubana lisisize ukubana sinqobe. Bangafuni ukuthi isitsha somnikelo nxa sidlule sengazathi igazi alizange lichitheke. Kulabanye abenza njalo, kufanele ngilitshengise isibonelo. Ngiyakhuluma ngakho ngeviki elidlulileyo besemakhokho nabafundisi kulo. Kulomunye osebenza lapha e-conference wathi yena wambuza umbuzo lokho engelampendulo enxa umfundisi ubulawa impendulo. Wambuza umbuzo othinta indaba yegazi. Liyafuna ukubuza umbuzo enxa nginanele impendulo yawo. Liyafuna ukubuza umbuzo wakhona. Wathi kanti abantu basithatha ngapha imali ezingcole kangaka bezisa kuNkulunkulu. Angilampendulo. Imali yakhona bayakwazi ukuthi ungahamba la emthoveni kabayithatha. Bayakwazi ukuthi ungahamba la esitolo kabayithatha. Kodwa umvelingane yena wasuza isandla sakhe emkanyezi sagcwala yonke indawo. Yena owalenga esiphambanweni owathi yena lanxa wawungabe unguye wedwa oseleyo emhlabeni ngizabuya ngizokufela ngiyamnika into engasebenziyo. Ngimnika into engasebenziyo. Ungathiwa simele sithathe impahla sizise kwabahluphekayo. Yabona umuntu ethatha into ongayigqokiyo ayifake emqamlelweni. Esiyanika abantu abalandela umzila wegazi bathatha their very best and they give it to Jesus. Bathi bona igazi umzila wegazi izulu kalesiphanga ingxenye yezulu. Izulu lasinikeza izulu. Mina ngiyedwa sama sonke nina ukuze benelise ukunqoba banqoba ngecross. Ngakho bathi bona igazi la igugikazi linamandla okugezisisa izoni ezihlengiweyo kazihlengwanga ngengxenye yegazi. Yazi umuntu unikelo lelo nganayo hambe khanda esiphambanweni. Ungangibuza umnikelo lelo hambe esiphambanweni. Ukuba uThixo wayithanda indodana yakhe kangaka waze wanikela i5% yokuba ilonga lokho. Hello. Ngizesela abantu banqoba ngegazi. So ezinye umkhele ukuze uhlale ekhanda lakho isitsha nxa sisedlula uyatshengisa ukuthi wena ungowomkhele yini kumbe usowomkhele. Awupheli ukuze uthole umkhele. Likhona. Awuphi ukuze uthole umkhele. Upha ngoba vele umkhele sukulindele. Akazelisa ingoma yabasabathi ukuthi ithi umkhele wami ngilindele ekhaya phezulu. Linalizwana. Nomkhele ulindile uthi ukuthi lutho vele uphila nje. Angikwazi ukuthi indaba le iqiniseke kangakani kuthiwa ngumntaka King Mswati. Abanye babegijima yonke indawo bethwala yonke indawo. Yena wayepholile nje esikolo. Base bamlanda bambuza ukuthi wena indaba ungachabathaki ungaphunguleki ukawusiyale ngale indaba usezenje abathi mina ngingumntana enkosi. Mina ngingumntana enkosi. Umntana enkosi wenza njengomntana enkosi. Ngaphonga uthobatho. So onikela njengomntana enkosi uyakwazi ukuthi inkosi yenzani.
ngiyedwa enkonzweni. Likhona isihloko sami la. Banqoba ngani? Ngegazi. Bala lokuqala ngocross. Izwi likaThixo lithi lona banqoba ngegazi njalo lelizwi lobufakazi babo. Bala lesibili ngcruelty. Kwakulamazwi ayebuya evelela kibo befakaza ukubana thina Lincoln babesethi noma ngomlilo siyafuna. Behlukuluzwa ngendlela emangalisayo, kodwa they withstood the cruelty because umkhele wabo ekhaya wawubalindele. Umkhele wawubalindele. Mina ngikwazi besikhamba sonke ninazimo zami ezithandekayo. Nanzelela ukuthi umuntu othi yena ilizwi lobufakazi bami lisabela lokho uJesu akwenzayo esiphambanweni. Lento isingayinanzeleli. Sekunanzelela ukuthi kuqala ngegazi. Igazi lisabela, ilizwi lisabela lokho igazi elikwenzile. Kungaqala ilizwi sokule problem. Kumele kuqale igazi. Sokwaqala ngesiphambano. The cross was there. The cross was there. Le ndaba ngayixoxa ngayifunda indaba lesengekayixoxa umfana lo bamthatha ngemva kwe-effort uyise wasesithwena mfana into yakho yokuthi ube usiya enkonzweni ngizadila lawe ungabuyela kusasa enkonzweni. Umfana wathi yena ya sanqoba ngesiphambano le cross. Sanqoba ngani? Ngesiphambano. Anginandaba le cruelty yakho. Ukungihlukuluza kwakho anginandaba lapho. Mfana lo wasuka kusasa waya enkonzweni. Wafika watshela owayetshumayela ukuthi ngekhaya kubuyeleke kodwa ngizabuyela ngize lapha ngenxa yesiphambano. I came here because of the cross. Wathi ebuyela ngekhaya uyise wayenathile wakunatha kakhulu ukuze ingqondo zakhe zingacabangisisi. Wakuthatha umfana wakhwela endlini ephezulu. Unina oyengeke amncedisa ngaleso sikhathi uyalezwa ukuthi umntwana uyachaya. Bakuthatha umfana wakulaklezela emdulini wakugxobagxoba. Uyise waphuma wangena emnyameni. Unina uyalandela xa umfana emkhangela ngelizwi ligcwele usizi kodwa ilethemba. Ngamehlo agcwele igazi elihlangene nesinyembezi. Uyamkhangela unina esehlisa isinyembezi ebona ukubana mhlawumbe nodhokoza sekuzafika lapho ekuyaphela khona. Athi yena umfana lo mama musu ngikhalela ngoba mina sengichithile igazi lami lokuqala ngilichithela uKristu Jesu. Labo abanqobayo bayanqoba ngegazi likaKristu Jesu. Kepha phezu kwalokho banelizwi lobufakazi babo. They are saying you may be cruel to us. Ungabe usihlukuluza, but the cross gives us the power to withstand your words, to withstand your torture, to withstand whatever you are bringing. Amazwi ethu ayamesiphambanweni. Into le ngizayikholisa ngedwa ikumhlabekele wathena imnandi indaba endlebeni yezihambi ezasula kude nekhaya useduze abuye emhleni. Kokwenza ukubana bathi ngoba ngomlilo ngiyafuma ikubana babesazi amandla esiphambano. So into yokuqala kuyini isihloko zami ezithandekayo? It's the cross. It's the cross. At the cross where I first saw my Lord. Esiphambanweni lapha umsindisi achitha khona igazi. Okwesibili kuyini? Cruelty. Bahlukuluza. Kodwa bathi bona yebo ungasiphahlaza kodwa asiphahlaseli. Ungasihlukuluza kodwa asihlukuluzeli. We are hard pressed on every side, but we are not crushed. Akukho nto ozakuyenza thina ngoba thina sihamba nengangalala
We are heavenly guided. We share our hope in Christ's soon return. Asilakho okunye esikukhangeleyo. Sikhangele isiphambano. Ngoba isiphambano sinamandla. Esiphambanweni laphaya umsindisi achitha khona igazi. Umgca wokucina uthi wona abathandana impilo zabo kwaze kwaba sekufeni. Mina ngihlutshwa yitype nje kuphela. Aliswanga sikhombo zabo esithandekayo. Kabathandana impilo zabo. Ngesinye indlela akukho umuntu lapha ozanqoba othanda impilo yakhe oza kuba ne-crown on his head. Andikuzwanga lokho. Iwile enkonzweni. So ngezinye indlela isitha sasinalokho esasikwenza. Okokuqala kwenziwa ngumsindisi, the cross. Isitha sinezinto ezimbili esisenzayo. Cruelty and crushing. Isitha siyazama ukuthi siqobodise. Kodwa makadunyiswe uJehova. Ngoba inzalo yowesifazane crushed the head of the serpent. Ngakho-ke siyakunyayila wazi umuntu okunyayinayo. Siyakunyayila. Yikho abafana abathathu xa babekhangela isithando somlilo bathi inkosi thina siyakwazi ukuba la uJehova uza kusikhipha kuso lesi sithando somlilo. Base bekhumbula ukuba uIsaiah wasazi. Base bekhumbula ukuba abaprofeti bahlukuluzwa. Bathi bona even if, come on now, even if lanxa singazange sihlenge thina esikwaziyo yikubana you may crush us but you will not destroy us. Ungasiqobodisa kepha awusoze usiqede. Kuzabhala eBhabhiloni kwakukhona abafana babekhona abafana abangu-3 babekhona baxotsha umsebenzi ngoba ukusebenza ngesabatha but we are heavenly guided. Asithinti ngesabatha umsebenzi. Kula bafana abangu-3 abathi asithinti kula mabhawundari angcwele angathintwanga. Ngiyakwazi amabhawundari amangcwele. Umtshado ibhawundari engcwele. Likhona yini na? Umtshado ibhawundari engcwele. Ungabona unkosikazi sisiba muhle kulo wakho. Hamba ukhuleka ukuthi Nkosi ngisize nginathe emthonjeni omnikeze wona. Don't cross that boundary. Akulangcwabela kulabakhona ngenxa yokuthi usithimile. Alikho ngcwaba elakela bakhona kodwa maningi amangcwaba abekhona ngoba ukhapha imvele yemtshado. Holy boundaries. Kule boundary yokwethula ungabona usuthathe kaNkulunkulu. Iboundary yakho ayipheleli ngokwethula iyakula emnikelweni. Ngokwethula idemnikelo uNkulunkulu kakhulu akhala ngakho kakhali ngokwethula. Ukhala ngemnikelo ngoba problem ngeke ubudlelwane abantu efaka $100 abesefaka $1. Amen. $100 time. Ngoba uNkulunkulu lo wona unocuku ngoba ngokwethula kuyakaraba. You don't have a relationship with Christ. Kodwa nxa unobudlelwane uzawuthi uJesu nginikela ngesihle. Saba sibeni naso uzaba esithandekayo. Boundary yesithathu ngesikhathi uNkulunkulu wakunika isikhathi insuku eziyisithupha zokuba usebenze ungakhapheli osukwini lukaNkulunkulu. Mina ngiyedwa. Kabazithandanga impilo zabo kwaze kwaba sekufeni. I-great controversy sisiya ekucineni xa sisithi angikwazi ukufundisa ifize ezinqube xa sisithi marathon 2026 angikwazi ukuthi siyakwazi ukuthi simemezelane. Simemezela ukubana uhlupho lube khona. Kodwa mina lokho engikhalima ngesaba Jesu sizi. Sehlula yini nje ngesaba. Kodwa laba abazithandanga
baqala impilo zabo baze baba sekufeni angazi besaba sokuyeni nazo kabazithandana baze baba sekufeni bathi bona you may crush us, you may be cruel to us, but the cross gives us the power to overcome. Isiphambano sisinika amandla yokuba singone. La iqhuqa igazi elamandla ukuba bonke abathi bona mina ngifuna ukuba ngiholwe lisu ngisaba udaba lwengilosi ezintathu ngiholwe lisu ngithi konke kuwe Jehova ngiyanikela ngiholwe lisu ngoba leyi iconference yakoSuku iconference yakoSuku sonke simele siphendwe eSuku ngoba sisiya eSukwini baba wethu usesukwini sisize anzi izinto ezintathu kuze sigqoke iqhele siyabonga wasenzela isiphambano. Thank you for the cross. Siyabonga for the cruelty that's coming from our enemies. Sizanqoba ngelizwi lobufakazi bethu. Siyabonga nge-crushing that is coming from the tyrant. Siyabonga ngoba ngegazi asizithandi impilo zethu kuze kube sekufeni. Okwamanje sihlulwa izinto ezincinyane Jehova. Siphathise sinqobe kokuncinyana ukuze sibekwe phezu kokukhulu. Ukuze xa sekufikile ukugoqweni komsebenzi uthi lithembekile entweni ezincinyane ngizalibeka phezu kwezinto ezinkulu. Ngibike igama lomfebe Jesu.